kuyenteka noma sesifundzile etikolweni bese siya kuma-sports. Kulamalanga nje kukhona la lokhwanzana siyababona abantu bento emavidiyo, which is very good. Siyanithumisela, siyani-encourage ukuthi sebenze niyoshaya ngomoya. Kunabo-tug of war, kunalokunye kube khona ukuthi abanye basebenzisa emanti bathelana ngemanti, labanye bayagijima kube khona ukuthi ba-divide ngala ukuthi uthathe amanti ngendwango achitheke lapho uhlute lapha esidudulwini la endishini achitheke kubona abantu awugcwalisa kakhulu lapho nakushisa nje kube khona ukuthi ma-sport nihambile nje neyinkampani. So nala esontweni-ke kuba khona nje isikhathi ukuthi bantwana nje labasekhempini kuhle kudlale amakhadi, bo-Crazy 8, bo-casino, bomlabalaba, bom-draft. Kuphindze kuhle kuhambe kugijinywa kudlala ibhola kujikelwane, sekufonyiwe kumtimba so-exercise-ile kuyahanjwa-ke sekuyegezwa. Then-ke sihamba nangethi imoto kuhle nje. So nanyalo-ke ngiyacela ukuthi la kukholweni especially njengemasonto sekutaba khona nacela nikunake ngemasonto ukuthi tawenta umfundisi leyo video nje singathi kumbe singahleka kancane njoba nje ikhona lenye ivideo ngicela bese niyalalela nayo lenkulu kwenkosi yami Mananga. Siyanaka nje bazalana ukuthi kuhle kube khona ukuthi bakufuna lokufishane. So siwanaka noma ngabe kuthatha namavidiyo abo-3 hours lapha sikola kuthatha into lokayifunza 3 months ibe lapha lokumcoka nje beketela kubhuku lakho. So whether amavidiyo namakhulu amancane akungabi nemehluko ngoba nasekhaya unakule mfana nomsidudla nje niyamlahla noma antweni usidudla noma kuncama ukuthi anti ngathi akadle ngeke nitseni uyanihlaza kuhambe la khaya. So nami ngiyacela bo-anti labathi dudla nalabancama sibamukele ekhaya. Amen. If ukuvuma lokho type amen. So-ke ngisacela ukuthi sisalungisela lokho ngoba siyacala nje futhi sicala kahle kule nyanga lena yanga February, 2nd month of the year 2026. Kahle bakho lesi sikhathi seca nje kancane ukuthi kunjani njani sibuke nje ngoba asifuni kuhamba ngelenthulo lesinye isikhathi. But nje kutaba khona lokuthi utabona lamanye futhi lamavidiyo ngeke abe mafisha lokunye sitawufundisa lokuthile bese-ke sikufaka lapha emkhathini noma ekugcineni. Nakhona asisho ukuthi na ukhanza ividiyo na ufuna ukuhleka ukuthi utawuya le kunjengalaba abafuna nje ingoma emavidiyo ethi ingoma. So sicela nje ukuthi sikwende konke ividiyo ungakhethi nakule mabhontshisi kuthiwa lapha nakunembila nemantongomane ungadli amantongomane ushela nombila oba nawo unembila. So ngicela bakucaphele bazalwane ngithi angiku-introduce. So ngicela-ke ukukuniketa lokhu-ke itabe siyalandzela lenye ividiyo lenkulu and then you think about it. Kunanaku-ke lengicela thi ukunake ngibeka kanjani nje ngisho nikubambe kunanaku ukuthi yabona a e i o u then-ke sesifake-ke ukuthi kuna kube na ngakwenda isound ibe yinye kube na kube na oho bese kuba na uhu la kubekisa nje uhu so awungipheke tawubona kuzongipha kanjani. Sesicela siyahleka ukuthi lo kusho ukutsini lamasounds la bese kokugcina kuba na ngwe nangilo lodumile gijima uthi ngwe but phindze asisicela labo bangwe sang a e i o ngicela ungitshele lo ingagcizela lapha kunangwa usho ukutsini ngwa vama ukuthi sicine anyway inganikopisi bese-ke ngeke nje uthi kucine kusengwe. Then-ke ngicela kushiya kuwe ukuthi lokuna i-ke kona kuvama sikubitha ngibani manje kubuhlungu-ke ka-YouTube sokuthatha uhothela abanenombolo yomfundisi ngoba ngidafuna ngicocele but lo munye-ke utaba creative ukuthi asihlekise nathi angakusho mina ngithethe nje kunangwe asisicele kahle kunangwa ngoba ngathi kude o ngoba kufana bozwazi wezwi nje kude zwo pronunciation. So nalapha-ke ngathi kugcina ku-i ngwa so kunangwa yabanye lonye kwaphiwa vele kunalokunye-ke kwesithathu nani ndangipha lapha kuma-comments so kunangwe bese lokunye kupronounce kanjani futhi kuvama kushiwo ini. Amen.